Mu mezi abiri ashize ibiciro bya essence mu Rwanda byiyongereyeho 47.7%, mu gihe mazutu yazamutse ku kigero cya 13.2%. Iri zamuka ry'uyu mutungo u Rwanda rutagira mu butaka bwarwo ni ikibazo gikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, kubera ko rigira uruhare rukomeye mu kuzamura ibindi biciro by'ibindi bicuruzwa, cyane ko u Rwanda ari igihugu gitumiza ibicuruzwa byinshi mu mahanga. Mu bihe nk'ibi by'izamuka ry'ibiciro bya essence na mazutu, kenshi usanga binaterwa n'impamvu u Rwanda rudashobora kugenzura. Benshi bakaboneraho kwitsa imitima, bakibaza uko byari kuba bimeze iyo u Rwanda ruza kugira uyu mutungo kamere ukunze gukenura ibihugu mu buryo bwihuse iyo biwukoresheje neza. U Rwanda ntirugira peteroli uyu munsi, ariko rufite ikiyaga cya Kivu. Ariko ujya wibaza uko byari kuba bimeze iyo Imana iha u Rwanda ibindi rufite byose, ariko ikarwima ikiyaga cya Kivu. Ku munsi umwe gusa ubucuruzi bwa peteroli na gaze bwinjiriza ababukora miliyari 3 z'amadolari z'inyungu yuzuye neza ya nyuma. Iyi ni ya nyungu iboneka bakuyemo ibindi byose bisabwa, birimo igishoro n'ibindi byose bikenerwa kugira ngo iyo peteroli iboneke. Ku mwaka umwe peteroli na gaze byinjiriza ababicuruza trillion 4 na miliyari 300 z'amadolari. Izi ni miliyari 4,300. Ibi bituma urwego ruba rwa gatanu ku isi rwinjiza amafaranga menshi kurusha izindi zose. Ubucuruzi bw'ibiribwa, ubucuruzi bw'imiti ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, zose ni inzego ziri inyuma ya peteroli na gaze mu kwinjiza amafaranga menshi ku isi. Mu nzego enye ziri imbere y'urwego rwa peteroli na gaze, hafi ya zose zishingiye n'ubundi ku bucuruzi bwa peteroli na gaze. Nk'urwego rw'imodoka, ubwo ni ukuzikora no kuzicuruza, ni urwego rushingira cyane kuri peteroli na gaze. Ibi birumvikana. Muri rusange peteroli na gaze ni umutima w'ubukungu bw'isi. Ibi ni umutima w'ingufu zikoreshwa mu gukora hafi ya buri kintu cyose twabonye ku isi. Hari impamvu ibihugu bifite inganda nyinshi ari byo byohereza umwuka mwinshi wangiza ikirere mu kirere nyine, kubera ko nyine inganda zabyo ziba zikora ibintu byinshi kandi zigakenera peteroli nyinshi kugira ngo zikore akazi kazo, bityo ikirere kigahumana. Iyo peteroli itaza kubaho, ntabwo tuba tubayeho ubu buzima turiho uyu munsi. Muri rusange peteroli na gaze ni umutima w'ubuzima bwacu, kubera ko iyo bitabaho wenda ikirere cyacu nticyandure, byari kurangira natwe ubwacu ntacyo twigejejeho nk'ikiremwa muntu mu birebana n'iterambere. Kugira ngo wumve neza akamaro ka peteroli mu guhindura ubuzima bw'ibihugu burundu, utekereze ko mu mwaka wa 2024 ubukungu bwa Guyane bwazamutseho 43.6%. Ibi uko byumvise niko bimeze. Ubukungu bw'iki gihugu bwazamutse ku kigero cya 43.6% ku mwaka umwe wonyine, nyuma y'uko havumbuwe peteroli nyinshi ikaba itangiye no kubyazwa umusaruro. Kuva mu mwaka wa 2015 ubwo byatangazwaga ko muri iki gihugu habonetse peteroli, ibintu byose byatangiye kuzamuka ku muvuduko utari warigeze kubaho mu mateka y'iki gihugu mu myaka ya vuba. Mu mwaka wa 2022 ubukungu bw'iki gihugu gito bwazamutseho 63%, biba 38% mu 2023. Bikomeje kuri uyu muvuduko, ubukungu bwa Guyane buzazamuka ku kigero cy'115% mu 2029. Ingingo bigoye kwiyumvisha cyane ko iki gihugu cyahoze kiri mu bihugu bikennye ku isi mu myaka mike ishize. Muri rusange bishobora kuzagera mu 2035 Guyane ari igihugu cyateye imbere ku buryo bufatika ugereranije nuko cyari kimeze ejo bundi mu bihe bya COVID-19. Izi ni imbaraga za peteroli. Bamwe mu bahanga bavuga ko uyu mutungo kamere ari umwe mu yahinduye ubuzima bw'ibihugu ku isi kurusha indi mitungo kamere yose. Iyi peteroli niyo yatumye ushobora gutandukanya ubutayu bwa Dubai na Yemen. Bwose ni ubutayu, ariko kubera ko hamwe hari peteroli nyinshi, ubwo ni Dubai, ubwo butayu bwuzuyeho inzu zishashagirana z'imiturirwa ndetse n'indoto za benshi kuhagera, mu gihe ahandi ari agace kari mu dukenye cyane ku isi. Uyu mutungo kamere ufite agaciro kangana uku uhindura ubuzima bw'ibihugu mu kanya gato cyane. Uyu mutungo wabaye isoko y'iterambere tugezeho uyu munsi. Uyu mutungo ushobora kuzaboneka mu Rwanda mu myaka iri imbere. Hari amakuru aherutse kuvuga ko kundi y'ikiyaga cya Kivu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda habonetse ahantu 13 hatanze ibimenyetso by'uko hashobora kuba hari peteroli. Magingo aya ibi ni icyiciro cya mbere gusa cy'ibi bimenyetso, kubera ko ubushakashatsi bushobora kuzemeza ko iyi peteroli hari bidashidikanywaho. Bushobora no gutwara imyaka irenga 5 cyangwa sinarenga, bitewe n'uburyo gukora ubu bushakashatsi bihenze ndetse n'uburyo ubushakashatsi bushobora kugorana bitewe n'izindi mpamvu zirimo hakorerwa isuzuma n'ibindi. Gusa muri rusange
Iki ni ikimenyetso cy'ibanze cy'ibishoboka. Ni ikimenyetso cy'ibanze kandi gitanga icyizere cy'uko koko bishoboka ko peteroli yaba iri mu kiyaga cya Kivu. Ariko se ubundi iyi peteroli iramutse ibonetse mu Kivu byasaba iki kugira ngo icukurwe? Iyi peteroli yazatangira kuvomwa cyangwa se gucukurwa ryari? Hanyuma se ubundi amahirwe yo kubona peteroli mu kiyaga cya Kivu ari ku kihe kigero ugereranije n'ahandi peteroli yagiye iboneka? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Njye nitwa Ismael Mona. Ku rwego mpuzamahanga, peteroli kenshi ikunze kuvumburwa munsi y'ubutaka busanzwe, aho kuba munsi y'ubutaka buri munsi y'inyanja cyangwa se andi mazi magari. 30% bya peteroli icukurwa ku isi magingo aya icukurwa munsi y'inyanja cyangwa se andi mazi magari. Munsi y'amazi ni hamwe mu hantu hazwiho kuba umutungo kamere uhagije wa peteroli, uretse ko hari ubwo idacukurwa kubera izindi mpamvu zirimo kuba bihenze, ubundi ugasanga bikeneye ikoranabuhanga ridasanzwe, cyangwa se ugasanga ingaruka byagira ku binyabuzima ari nyinshi cyane kurusha inyungu zizabonwa muri iyo peteroli, bityo bagahitamo kuyihorera. Mu Kivu haramutse harimo peteroli yaba iri muri cya gice cya 30% cyaho peteroli ibiri munsi y'amazi aho kuba munsi y'ubutaka. Igitekerezo cyo gushakisha peteroli mu Kivu kimaze igihe kinini, ahanini kubera indi myuka irimo gaz methane ndetse na dioxide de carbone iri muri icyo kiyaga kiri mu bya mbere bifite ubujyakuzimu burebure muri Afurika no ku isi muri rusange. Ubujyakuzimu bugera munsi kure cyane mu kiyaga cya Kivu buri mu ntera ya metero 485, ibituma ikiyaga cya Kivu kiza ku mwanya wa 19 mu biyaga bifite ubujyakuzimu burebure ku isi. Gusa kuva mu 2006 ubwo Uganda yatangazaga ko yabonye utugunguru twa peteroli tugera kuri miliyari 6 na miliyoni 500 munsi y'ubutaka bwayo, ibikorwa byo kuyishaka mu tundi duce two mu biyaga bigari byashyizwemo imbaraga. Ikindi kimenyetso cya peteroli cyaje kuboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwayo rw'ikiyaga cya Tanganyika gihana imbibi n'u Burundi. Ibikorwa byo kubyaza umusaruro iyi peteroli biracyari hasi cyane muri iki gihugu. Gusa aya makuru yabaye indi mpamvu ikomeye yatumye u Rwanda rwongera gushyira imbaraga mu bikorwa byo gushakisha peteroli mu kiyaga cya Kivu. Kuri ubu rero ubu bushakashatsi bumaze kugaragaza ahantu 13 hatanga icyizere cy'uko haboneka peteroli, uretse ko ubu bushakashatsi buzakomeza gukorwa kugira ngo bwemezwe neza. Kubona peteroli ni ikintu gishobora gutwara imyaka myinshi hakorwa ubushakashatsi. Ku ikubikiro abashakashatsi bahera ku bimenyetso by'ibanze birimo amateka y'ahantu, ubwoko bw'ubutaka n'amabuye ahari, imyuka ihari n'ibindi. Mu kiyaga cya Kivu ibi byahereye kuri gaz methane. Iyi gaze ishobora kuba ikimenyetso cy'uko ahantu runaka hari peteroli. Nyuma bakora ubushakashatsi bwo kureba ikintu kiri munsi y'ubutaka. Gusa ibi bikorwa hakoreshejwe radiation cyangwa se imirasire aho gucukura. Izi radiation zigenda zipima ubutaka, zikagenzura imiterere yabwo nuko bumeze, zigatanga amakuru. Aya makuru niyo yerekanye ko hari ahantu 13 mu kiyaga cya Kivu hashobora kuboneka peteroli. Gusa nyuma y'ibi ubushakashatsi buzakomeza. Kuri ubu intambwe ikurikiyeho ni ugupima muri ahantu hose hatanga icyizere, hakarebwa niba koko hari peteroli. Ibyo ni akazi kazatwara igihe kirekire kubera ko bisaba gukoresha imashini zikinjira mu butaka, zikazana ibirimo isayo ryo munsi y'ikiyaga cya Kivu, amabuye n'ibindi bihaboneka, bikazajya gupimirwa muri laboratoire zikora ako kazi, akenshi zikunze kuboneka mu bihugu byateye imbere cyane. Kugera kuri iyi ntego ntabwo ari ikintu cyoroshye kubera ko gupima umwobo umwe gusa bishobora gutwara agera kuri miliyoni 15 z'amadolari, ayarenga miliyari 21 z'amanyarwanda. Aya mafaranga ashobora kwiyongera bitewe n'ibipimo bigomba gufatwa uko bingana. Muri rusange gukura peteroli munsi y'amazi nibyo bihenda kurusha kuyikura munsi y'ubutaka busanzwe, uretse ko biterwa na buri gace karimo peteroli n'imiterere yako. Nk'urugero muri Guyane, cya gihugu twavugagaho mu kanya, peteroli ihacukurwa mu nyanja irahendutse kurusha icukurwa muri Arabia Saudite bitewe n'uko ahicukurwa horoshye nubwo ari kure. Kuyigeraho bisaba gucukura metero zirenga 5,000 upfumura winjira munsi y'ubutaka. Ikiyaga cya Kivu gifite ubujyakuzimu bwa metero 485 mu bice bimwe na bimwe byacyo, uretse ko muri rusange impuzandengo y'ubujyakuzimu bw'iki kiyaga ari metero hafi 240 z'ubujyakuzimu. Peteroli iramutse iri hafi kandi ntibe iri munsi y'urutare n'ahandi hantu hagoye kuyicukura, amahirwe yo kugira ngo izacukurwe itanga umusaruro yarushaho kwiyongera. Muri rusange
kugira ngo ahantu hose uko ari 13 hacukurwe hashakishwa petrol ni ibintu bishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 200 z'amadolari, ubwo narenga miliyari 292 z'amanyarwanda. Byonyine kubona amafaranga angana uku ashorwa mu mushinga udatanga icyizere cy'uko azagaruka ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu nk'u Rwanda kikiri mu nzira yo kwiteza imbere. Kubw'amahirwe reka tunavuge ko kera kabaye ya petrol ibonetse bikaba atari ibintu bikigibwaho impaka. Icyo gihe hazakurikiraho icyiciro cya gatatu cy'ubushakashatsi. Icyo abahanga baba bareba hano ni intera petrol irimo n'ibizasabwa mu kuyicukura. Icyo gihe hanarebwa ibindi byose bishoboka birimo amafaranga azakenerwa nk'ishoramari ndetse no kureba niba ayo mafaranga nibayashoramo azagaruka. Hanarebwa kandi ingano ya petrol ishobora gucukurwa kugira ngo bapime niba kwicukura bizatanga umusaruro. Ku isi hari ahantu henshi hagiye haboneka petrol ariko ikaba idacukurwa kubera ko ikiguzi cy'ubwo bucukuzi kiba kiruta kure ikiguzi cyo gukomeza kuyigura mu mahanga mu gihe igihugu kidasanzwe cyifite. Ibihugu nka Costa Rica na Nouvelle Zelande byabonye petrol gusa byanga kwirirwa biyicukura kubera ko ikiguzi cyo kuyicukura ari kinini cyane kurusha gukomeza kuyitumiza mu mahanga cyangwa se mu bundi buryo isanzwe ibonekamo. Ibindi bihugu nka Autriche, Ubusuwisi na Nepal byabonye petrol ariko bibona ingano nto cyane yayo ku buryo byanze kwirirwa biyicukura kubera ko yashira vuba amafaranga yashowe muri uwo mushinga ataragaruka. Muri make kuba habonetse ibimenyetso by'uko ahantu runaka hari petrol ntabwo biba bisobanuye koko iyo petrol ihari ndetse izanacukurwa. Icyakora icyo biba bikoze ni ugutanga icyizere cy'uko ubushakashatsi bwakomeza hakarebwa uburyo yacukurwamo. Uretse petrol, ikiyaga cya Kivu gisanzwe ari ubuturo bw'umwuka wa gaz methane na dioxide de carbone, ku buryo nka gaz methane iba igomba kuvanwamo aho kugira ngo izivanemo ibishobora gutera ibyago bikomeye ku baturiye iki kiyaga. Kivu ni ikiyaga kiri ku buso bwa kilometero zisaga 97 z'uburebure n'izindi 50 z'ubugari. Ni ikiyaga gisobanuye byinshi ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku muntu kirebeye hejuru ari nko mu nzu ndende zigikikije biroroshye kubona ubwiza bw'iki kiyaga kubera ko gifite amazi meza asa neza, kikagira ibirwa byinshi bitamirije amashyamba ndetse kiratuje, ntigikunze kugira imihengeri. Igipimo cy'ubushyuhe mu kiyaga cya Kivu ni indi ngingo ikunze gukurura abantu kubera ko gikunze kuba kuri °C 24 aho amazi ataba konje cyane cyangwa se ngo ashyuhe cyane, bikorohereza bifuza kuyakoreramo imikino nko koga. Bitewe nuko iki kiyaga gikikijwe n'amashyamba ari ku misozi ikizengurutse, bituma kiba n'igicumbi cy'ubwoko butandukanye bw'ibinyabuzima nk'inyoni, mu gihe amazi yacyo atabamo inyamaswa nk'ingona n'imvubu zishobora gukumira bifuza gusura iki kiyaga. Gusa ubwiza bw'iki kiyaga inyuma butandukanye n'uburi imbere kubera ko mu ndiba yacyo ibintu ntabwo ari shyashya. Ikiyaga cya Kivu ni icumbi ry'ubwoko 28 bw'amafi, umubare muto cyane ugereranije n'ingano yacyo cyangwa se ibindi biyaga bituranye nacyo birimo n'icyatanganyika gifite ubwoko bw'amafi burenga 400. Imwe mu mpamvu nyamukuru zituma Kivu itaba ubuturo bwishimirwa n'amafi nuko ubuzima mu ndiba y'iki kiyaga budashoboka kubera ko ntabwo haba umwuka wa oxygene usanzwe ari moteri y'ubuzima. Uyu mwuka ugarukira muri metero 60 gusa mu bujyakuzimu bw'Ikivu. Ubundi munsi yaho hakiganza umwuka wa dioxide de carbone cyangwa CO2. Hari kandi gaze methane ndetse n'indi myuka itandukanye. Bitekerezwa ko ikiyaga cya Kivu kimaze imyaka irenga miliyoni 5 kimaze gukusanya gaze methane ingana na metero cube miliyari 65 ndetse na metero cube miliyari 300 za CO2. Iyi gaze methane yivanze n'amazi mu kiyaga cya Kivu kandi igenda yiyongera buri mwaka, aho yiyongeraho metero cube ziri hagati ya miliyoni 120 na miliyoni 250 buri mwaka. Iyi myuka yombi ndetse n'indi itandukanye irimo sulfure d'hydrogène ituma ikiyaga cya Kivu kiza muri bitatu ku isi bifite ubushobozi bwo guteza ibyago bishobora guhitana ubuzima bw'abantu mu gihe habaho impamvu yatuma iyo myuka yivumbagatanya ikaba yava munsi y'ikiyaga ikazamuka. Impamvu zishobora gutuma iyi myuka yivumbagatanya zirimo nk'iruka ry'ikirunga, cyane cyane ko iki kiyaga kiri munsi y'ikirunga cya Nyiragongo kiri Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'umwuka wa CO2 watuma abantu badahumeka mu gihe gaz methane ishobora guteza inkongi zikomeye z'umuriro. Ibi ntabwo ari inkuru mbarirano kuko ibi byago byabayeho mu 1984 ubwo abaturage 37 baturiye ikiyaga cya Manun kiri hafi y'uruhererekane rw'ibirunga bine ruzwi nka Oku muri Cameroon bapfaga mu buryo bwasobanuwe na bamwe muri ibyo bihe nk'ibitero by'iterabwoba. Nyuma y'imyaka 2 abandi baturage barenga 1700 bari batuye mu birometero 25 uvuye ku kiyaga cya Nios kiri muri rwa ruhererekane rw'ibirunga muri Cameroon nabo barapfuye, bapfa urupfu rujya gusa nk'urwo bapfiriye hafi y'ikiyaga cya Manun
dore ko byose binaturanye. Ibi byahagurukije abashakashatsi batandukanye ku rwego rw'isi, babanza gukeka ko izi mpanuka zirimo guterwa n'iruka ry'ibirunga bikikije ibyo biyaga ririmo kubera munsi y'ubutaka, uretse ko amakuru yavanywe mu bushakashatsi yavuguruje ibyo bitekerezo. Nyuma byaje gutangazwa ko intandaro y'izi mpanuka zombi ari ukwivumbagatanya kwa CO2 iri munsi y'ibyo biyaga byombi. Iyo CO2 yakomeje kwiyongera mu bihe by'imyaka myinshi kugera ubwo igize icyikoma gishobora kuba inkangu, umutingito, imvura nyinshi n'ibindi bitandukanye byatumye izamuka. Nko ku mpanuka y'ikiyaga cya Nyos, uyu mwuka wa CO2 usanzwe uhumanye ku buryo abantu batawuhumeka wageze mu birometero 25 uvuye ku kiyaga, maze kubera ko ufite uburemere buruta bwa oxygene dusanzwe duhumeka ukomeza kuba munsi yaho mu gihe gito mu kirere kiri hafi y'abantu, bituma bawuhumeka, ari nabyo byaje kubahitana. Imiterere y'ikiyaga cya Kivu nayo imeze neza nk'ibiyaga bya Nyos na Manune byo muri Cameroon, kubera ko iki kiyaga nacyo kibitse umwuka mwinshi wa CO2 ujya kungana na 2% by'ingano ya CO2 yoherezwa mu kirere iturutse ku isi buri mwaka. Ubusanzwe CO2 igera mu ndiba y'ikiyaga binyuze mu buryo burimo amazi aturuka mu nda y'isi akaba yakwinjira munsi y'ikiyaga, kandi aya mazi akaba akunze kuba arimo ingano nyinshi ya CO2 ndetse yifitemo umunyu mwinshi, ari nayo mpamvu aguma mu ndiba y'ikiyaga aho kuzamuka. Hari kandi kuba ibikoma by'ikirunga cyangwa se magma bishobora kuva mu kirunga bikajya mu ndiba y'ikiyaga, noneho bikahamara imyaka myinshi, maze uruhurirane rwabyo ndetse no kubara kw'ibindi bintu biri mu ndiba y'ikiyaga byose bikazabyara gaz methane nyuma y'imyaka myinshi. Imiterere y'ubukonje iba munsi y'ikiyaga ituma kwivanga kw'amazi ndetse n'iyo myuka byoroha. Igiteye impungenge ariko ni uko ingano ya CO2 na gaz methane igenda yiyongera mu Kivu, kubera ko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko ingano yayo yiyongereyeho 30% mu myaka 30 ishize. Ibi ngibi bituruka kuri za metero cube miliyoni 120 na 250 ziyongeraho buri mwaka ku mpuzandengo. Ni mu gihe kandi hari ubushakashatsi bwerekanye ko ubuzima bwigeze kuzima hafi y'ikiyaga cya Kivu, bigakekwa ko icyo gihe bishobora kuba byaratewe n'ubwiyongere bukabije bwa CO2 mu kirere nyuma y'uko yari imaze kuzamuka iva mu kiyaga cya Kivu. Ku rundi ruhande, abahanga mu bijyanye n'ubutabire bagaragaje ko nubwo nta mitingito ndetse n'ibindi byatuma gaz methane na CO2 biva mu kiyaga cya Kivu mu buryo butunguranye, ngo ibigomba n'ubundi kuzavamo mu gihe kiri hagati y'imyaka 800 n'igihumbi, ari nayo mpamvu ibikorwa byo gutangira kwitegura gukumira icyo cyago no gushaka uburyo cyaburizwamo ari ingenzi cyane. Ntabwo ari ibanga ko ikiyaga cya Kivu ari kimwe mu biyaga bishobora guteza ibyago bikomeye ku bagituriye, ndetse bamwe ntibatinya kucyita ikiyaga cy'urupfu bitewe n'uburemere bw'ibyago gishobora guteza mu gihe cyaba kititaweho. Ibi nibyo byatumye ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisangiye iki kiyaga bigirana amasezerano akubiyemo n'uburyo bwo kubyaza umusaruro ingano iri hejuru ya gaz methane iri mu Kivu, aho kuringira ko izagira ikikoma igaturika ikaba yakwica abantu ikanangiza ibikorwa bitandukanye. Ibi bijyana n'uko iki kiyaga gifite ibyago byinshi byo kuba cyagira izindi mpanuka, na cyane ko kiri mu birometero 7 gusa uvuye ku kirunga cya Nyiragongo, kandi iki kirunga kikaba gifite ubushobozi bwo kuruka. Ku rundi ruhande, bijyanye n'uko iki kiyaga kiri ahantu hagenda hasaduka, byitezweho ko imitingito ikomoka kuri iryo saduka ry'ubutaka ishobora kugira uruhare mu kongera ibyago byo kuba gaz methane na CO2 biri mu Kivu bishobora guhungabana. Mu gihe iturika ryabaho, byagira ingaruka ziteye ubwoba, kubera ko ikiyaga cya Kivu gituriwe n'abarenga miliyoni 2 ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda, ariko ubwinshi bwa CO2 ndetse na gaz methane iri muri iki kiyaga bukaba bushobora gutuma ingaruka zigera kure cyane, kubera ko mu kiyaga cya Nyos havuyemo metero cube miliyoni 80 za CO2 zageze mu birometero 25 uvuye ku kiyaga. Ubwo wakwibaza uko byagenda mu gihe mu Kivu haba impanuka imeze gutya, kandi icyo kibitse metero cube miliyoni 300 za CO2. Bumwe mu buryo bwo kwirinda izi ngaruka zose ni ukubyaza umusaruro gaz methane iri mu Kivu, dore ko isanzwe yifashishwa mu bikorwa birimo gutanga umuriro w'amashanyarazi. Inyigo zagaragaje ko mu kiyaga cya Kivu harimo gaz methane ihagije ku buryo ishobora kubyara amashanyarazi angana na megawatt zishobora kugera kuri 700 ku mwaka. Aya mashanyarazi akaba yakoreshwa mu gihe cy'imyaka irenga 50 iri imbere. Uretse umuriro w'amashanyarazi, iyi gaze yanakoreshwa mu bindi bikorwa bikenerwamo gaze birimo nko guteka, kuba yakoreshwa mu bikorwa by'ubwikorezi, inganda n'ibindi bitandukanye. Kuva mu 2011 u Rwanda rwatangiye ubufatanye n'ikigo cy'Abongereza cyitwa Contour Global mu rwego rwo kugira ngo harebwe uburyo gaz methane yabyazwa umusaruro muri ibi bihe aho kuzarindira kwiteza ibyago. Impande zombi zageze kuri byinshi, cyane ko igice kimwe cy'umushinga cyatangiye gutanga umusaruro, aho byitezwe ko hejuru ya 20% by'umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu Rwanda hose ugomba kuba ukomoka kuri gaz methane.
umushinga wo kuvana gazi metani mu kiyaga ikabyazwamo amashanyarazi nta handi hantu wari warigeze ukorerwa ku isi, ari nayo mpamvu uyu mushinga watinze kubera ko watwaye imyaka 7 yose. Kugira ngo gaze ikurwe mu mazi hoherezwamo amatiyo maremare mu ndiba y'ikiyaga muri metero zishobora kugera kuri 350 nk'uko bimeze mu Kivu, ubundi akanyuramo amazi avanze na gazi metani na CO2. Nibura buri saha metero cube 20,000 bya gazi metane birazamurwa bigatunganywa. Mu kuzamurwa aya mazi ayungururwa inshuro 2. Bwa mbere bikabera munsi y'amazi ariko mu buryo bworoheje, ubundi akongera kuyungururwa ageze mu bitembo biri hejuru y'amazi, ari naho gazi metane itandukanyirizwa n'amazi ndetse na CO2. Iyi gazi metane ihita yoherezwa ku ruganda ruri mu birometero 13 ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu inyuze mu matiyo yabugenewe, ubundi igatunganywa neza igakorwamo amashanyarazi ashyirwa ku muyoboro mugari w'igihugu. Amazi na CO2 byasigaye bisubizwa mu kiyaga cya Kivu. Uretse umushinga wa Kivu Watt, hari undi mushinga w'ikigo cya Shema Power Lake Kivu yashoye akayabo muri uyu mushinga hagamijwe kubyaza umusaruro gazi metani yo muri Kivu, hakavamo megawate 75 z'umuriro w'amashanyarazi. Ku rundi ruhande ikigo cya Gazmet Energy nacyo cyashoye akayabo mu bijyanye no kubyaza umusaruro iyi gazi metani. Biramutse bigenze neza, ikiyaga cya Kivu kigaha u Rwanda petrol na gazi metani, byaba ari nk'amata by'aya mavuta, cyane cyane uyu munsi aho dukeneye petrol kurusha ikindi gihe cyose cyabanje. Tuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro cyacu nta tugisoreje naho utaha.